Dini ni hatari kuliko hata shetani mwenyewe. Dini ni hatari, kwa sababu dini inakuaminisha kwamba haya ndiye anayotaka Mungu, kumbe wala Mungu hana uhusiano naye. Unakuwa kabisa unayafanya kabisa kwamba Mungu ndiye anataka, kumbe Mungu wala anasema Gwajima wananisingizia tu, na inakuaminisha kwamba shetani ndio huyo hapa. Shetani anasema mimi hata sipo pale. Kwa hiyo dini ni zaidi ya bangi, kwa sababu dini ni mpango wa binadamu kumtafuta Mungu, sio lazima awe amepatia. Wokovu ni mpango wa Mungu kuwatafuta wanadamu, na ndio maana wokovu ni wa muhimu kuliko nini? Kuliko dini. Mimi mtu anayesema Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka, akapaa kwenda mbinguni,